Musiasa Mike Makarina akiaria gwatanirite na agwati mbaru bangi ba gavana Kawira Mwangaza ugite baria bakurwa na Kawira ni babatere gwetera Mwanka baigugambi bura koti karita bakiare bugite Kawira agatongeria ta gavana Mwanka abirie kibindi kyawe bakiwa bari na witikia Meru bakamutara Kairi ni arabamenerete bamubatongeria baja Meru bakiwa nibo bakubangania maandamano jaja bugite onde maandamano ja kwendekithia Kawira umaruko bisine jonekete kumatabo kadha. Onde mutindo jwa kangangi jotindetie maandamano ja kuregana na Kawira Mwangaza kwithiru kwari obisine na niunto Mumeru na ugieta gutembitiete munyanya mbeu mbithi baraba kugwataga mbaru gavana Ojo kiri maandamano ja narua ni bachiumirete na kuga Ojo wanaharibu hizi biashara. Ndio sisi tukasema juu hizi biashara ni za wazazi wetu, wengine ni maanti yetu, wengine ni majirani. Biashara hizi tukudhukia ichi ya majirani jetu, imuichi ya baanti betu, imuichi ya baanko betu. Yani nyato akarande tone nyabatu aturi ajinga. Na hata mtu omba kumoiga mbyake ejo kwaida. Kila nandi tubera. Raundi echi turenda kuri waikawira tuichege mberu nyababu tukabitiane ababu tuinge biashara tienu ikiane nyababu igo tukwigetwe. Akiaria MC wa Mbeu uria wijekene munota muguno original na uria ni mugwati mbaru munene wa Kawira Mwangaza ugite gute maandamano bagetikiria Meru. Hata president mwenyewe anapasa ingilie mambo. Ndio ikiendelea namna hii. Na sisi tukitokeza watu wetu, mambo itaharibika zaidi. Si ni ukweli? Nao watu wajue Meru ni yetu. Na tutaki mchezo hapa, watu wakuja kuharibu kazi zetu hapa. Ni untubura boneketa kugwatwa mbaru bonene ni musiasa Mike Makarina. Tunataka kuambia wale watu wote walikuwa wanadanganya kuna maandamano huku, kuna maandamano wapi? Meru iko na amani. Amani. Bobaire bari na antumirie mwana yo ni aregani ba mama bende kana barege miaka ni 10 yawe gutongeria county ya Meru. Wano ntuitwendete nyana beto asikare ba prison. Wendi bite ngavana ore asikare ba prison. Waikuwa kore moingwe. Andeka baroka renge. Otoke prison. Otoke prison ni mochare yurayo. Na mama ndende kwerekere ito metheka munya. Mama weta ekomi. Kome. Na wayu bubundi kome. Na ndipo gwetera ni kuona mwerekera justice cha Meru gukirikano egamba ria Kawira kwebirwa koti nirerigeri kugwetwa tariki 17 mweri twetete. We muchokeria ntoba koti nkatho no ntoba kurwa naoma mama atiyete gento kya muntu mama otege ntwarete mama eruto nto imwe koro na koro tulelia rume baramba maru